ahile tunia hin tu masang chakhet la Australia pasal khanin Thailand nu mai khat anatha na chungchang hi them khat ga sei kinutin tukum 2026 thamasa June 25 ni ajan Thailand Payata Muna condominium complex lobby a cho mi ni hi ahung ki hlon hon cho security camera ajan anaki kap doi ni hi pasal pa cho kumsom lilenga ata Birat Victoria Australia akona mi hin numeinu chu kumsom la sagi be mata Kelison province akon hin chuti chun amani chu jingkalam nidan thumle minute som thumle lila chun khut ki tu to pumin a building leaf achun analut hone nei security camera a ke kap do a time hole alim imho jong chu akichi selin ani ni honin amai hon jong akimuin a hile hi che zo achun numeinu chu akivel mu ki tapoin ama adinga adam lai lim akimuna nukha pen anahita nei hi chi zowa kona ni don som lagi zonungin hi chi security camera mama achun chuchi Australian mi pa chu building a kona chun achang se a ahung po do kit chu anaki kap do kinin hi achun suitcase bag lin ta khari ahin kai thoi nei chuchi suitcase chu agare chungin a heng doin railway lam zona chi lampi khana chun a thlai do tai nei chuti chun security camera akona chun ama chu amang tain chiakona chun minute ko vel hi agamangen chizo nunga condominium complex mun lama ahung kile kin achun ahung pot do a suitcase ahin choi do chu ahin le choi ta pon hi chokona ni zonungin police hoin hichi a suitcase hin choi do chu kilometer 4.2 chana agamlat na railway lampi kom khana hin agamudon asunga chun chuchin numei chapang nu ta sa cho athisa in anaki mudoi nei hichi chapang nu hi ain ko ten cake tin akau jewin ama hi Payata Muna hi ahung hlun na niko bep ahin alain apinu in sum them khat apia cho ki hui thla dinga hi hungwa lewa hi chuchi nunga chapang nu that pa Australian mi pa Simon Peter Carmen cho 27 June nilha alam nidan khat le minute somlanga la hovelin Bangkok Suvarna Bhumi airport in anamando tawen hi ama chu Australia lama anazam do ki go hitain athil i mazo si jong a hi gun tup sela part khopi lama dinga hi anachi do man di chena hi police officer hon ama chu akham wa check i ma ho abolwa hi le ata sa chung angong le akhut aban la ho chun mi hemin akhut nanung tabang ma izan ham hi amudon mi ki tom na akon aki khut kha nanung hidingin aging mo tawan hi chuti chun hi chi scratch ho chu hoya iti na kilo kha a na nei ham ti in adongon a hi le mom pi khanin ei pen a kona chuti he ti in alemin a hi a hin la ama chu manin ana tho thoin mi that a hi tin achunga charge akipan khomin akum thling lo chapang susi a hi tin jong ngo na akinei ta na hi ti chun Thailand Riman Zelin bel ki bolowin aum jing ta na hi Thailand te dan dung zuya kho hi chitabang mi tha mel sita bol do ho hi athlang pia capital punishment ki pejing je a hi a hi le hi chu athilum dan chom lama neu khat ga sei masan wa hin tu hin athu chin ki chin jep dingin aban banin anave kinote than chanok don honglo hi north eastern Thailand a Kalasin province sunga hungkhang len hin chuchigam chu thingthlang gam hi a ami ho jong chu thlang pia lo bol ti ho hi kiwa owa agam mi khangdong ho dinga jong opportunity thloma ma hi than chanok hi ain ko ten cake tia jong a ko ji hi in e hon jong e het nop na divin chuti chun ana ko ji ngoi ten ama hi apa thong chai to anutha anu orathai kitinu to chengwa hi cake hi a he phajo se in mi phata photo thim mi ta hi atisu keyon anutha anun reporter so koma asai nakhana jong chun cake hin abang le festival kom ho le lampi kom dung ho a pa cha pa vui ti ho anazu ji hin ama hi ke hon na ka to sa hilowa ama ki pedoa insung ki thopi nading ti a hi alunggu ta abola hi ti in asai ne hi chutia chu cake chu anu apa in jong akiman cha na ding sum la pai ho jong anapi jing ji hon ai nan mi nei ga chale theidinga jong hing hiti lo tines hin kho midang ho bangbanga amana khonung le ipi ahong hi nom em ti ho ama khoding all ola hin ki khol do thei go pan pana hi 2026 June 16 ni achun Kalasin mun anadal hain Pattaya lama dingin anachi na hi
hi chi chu ama dinga khopia achi masat na pen jong a hi in hi chi achi na dinga akiman cha len ading sum ho jong chu apinu in anapi hinala hi chi khopi lama anachi na chu I madang ji jong hi poin ga ki hui hla ding aloi agul ho to gawa a khom le a tui pi pang beach ho gavet le ding ama hong seili nagam sung khel lama mun nom ta ho chu ga ve le dinga hi anachi do a hi kek chu kum som da sagi bep a hin lain chutia apinu in sum atu pia khopi sung lama dinga anasol masat pen na trip chu ama adinga ahin kho ki chaina a hi ding lam chu koiman jong anata asan pun hi alangkana Simon Peter Carmen chu kumsom dilenga ata ahitain Australia gama Victoria khopia beret kiti namuna kun mi ehi Thailand a ahung ki chun basanga chu thil pu na gari truck lin ta le sau ta ho tola khu anapang hin Western Australia le Victoria khopi ki ka ana thaile ji ehi he chi truck gari tol ho hin khuman dan khu midanga to kibang be elo ahitain lampi sau ta ho achang se wa azor wa aphat achanga jong imuthei lobo loi legul chum ho to jong ga kipola galat khom le na pha jong anei be se lo hi chutia chu hechi agam wa ko na chu Thailand lama na tong dinga hung ki chu na Pattaya muna condominium complex muna chu rent anakila anu mahin aum na in rent man chu $330 ho vel hin ei ho suma sai dinga sang som thumla ho tin a hi chutia chu Simon Carmen chu mithip ta midang ho to jong ki pol be se aloa hingjing kha hin police hon amat do chanjing wa jong chun ama mina social media a akila ana jong akimudo pun Facebook Instagram ki te ho jong anei lo a hi hichi in rena aum na ko ma cheng a hing a kom mi ho jong chun ama hi agam khan to dan lam to kila to thei lo khat midang to jong ki het tu ha sa sata khat a hi ti in a sen a hi hichi hi alung sunga boina khat to anei ji ham a hi lo le ama hi na mong ham ti wang chu ama hon jong asai chin thei powin hinla imazo si ama kombowin aki koin a boina a ha san na le akipa a hlasit na I macha jong koi makomin asai ji pon hi a hi le hichi June 25 ni jana thil so chu CCTV camera akon anaki kap do na hole Simon Carmen in police ho koma ana sei thu ho akona chu athu chin het do thea hum do hi in chuchini jingkalam ni dan thumle minute som thumle lila ho vela chun Carmen le cake chu hichi Simon umna condominium complex lobby a chu khut ki tu to a hi hung ki thon phe hona hi chutia chu leave a chu lut hona akot aki kha a chu cake chu ahinga akimuna nu kha pen ana hi tain asung lama in sunga thil su imazo se chu camera ho en amu phatapon hi Carmen thu do anei na wa kona asai masat pen cha hi le hechi thanchano cake chu beach road area la a chu anaki mu to pi a anaki he to pi pana hi in chutia chu a in lama dinga hi ahin ki pui pai a hi ti in a sein hi chutia chu cake chun a in sunga phat aman khom pi nading mana chu sum api dinga hi kinup tu hona Thailand sum 1000 baht chichu e ho suma sangli ho vela api dinga hi hung kinup tu hona hi chutia chu in sung ahlon hona chu cake chun thi anei lai hi tia asaya hi le Simon chun aman chu baht zanga hi ding a hi tia asai le cake chu ananom lo chutia chu anakinil sang kha hona cake chun chemcha khat hi akimana Simon Carmen chu anagi ile chutia chu Simon chun keima kidal do na ding self defense a kapan a hi in ka tha gut mong he pui atin a hi ai le chi zo chun mi chom dang khat hi thu do anei sa kirwa hi le Simon Carmen chun a story chu achum jamin asai kitan in sung alhun hona chu khom hona chutia chu ai mut hon ahung kha a hi le numeinu chu ana talo ai mut pe na chu anazam do hetai tin asen iti chi do a hoilanga chi hitam ti ka heta poi atin hi chuta le hi chi suitcase ahin kai do a agarin yawa agalhai do na CCTV camera in aka pha na lo muna minute ko zen agaman naka thu ho jong chu ima sei thei anei poin a hi ai le munni a athu do adon bun na te ni chu aki hidel tain khana chon ama self defense na ji aka tha kha hi tin asen khana chon ai mut ka anazam do hetai ti in asai kinin a hi Thai police hole legal analysis ho chon hi chitabang hi mithudi sei ho chan a hi poetivin made up story azo asai ding pen chu hoi chi zo chu ki sei pi le ata san zo divem tia ki gel boi a hi atiwen a hi
a hi le hi chi in sunga alut na hona kona ni dan som lage zo chu chi 25 June ni tha lam ni dan ko le minute som ni langa la ho vela chu CCTV camera chan karmanin aumna condominium building a hin dal ha chu anakap do kin a hi chu suitcase lin ta khat mi dol thei ding ti khat hi a hin kai do a chi chu agari neu chunga chu a het do a railway lampi nalang chu anazut pia a hi zan ni dan ko le minute som thum le li achon CCTV camera akon achon anamang tan chakun minute ko sunga chon Simon Carmen le a suitcase chu mu do a hitapu na hi chutia chu 9:57 la ho vela chu a suitcase chu zawlawa a china lampi mama chu hungkinung le kin a hi chuti chun a in apartment achon a chi kinin azan sung se se chule azing ka lam se chu in achon aum den na lai na hi ai le alang khana kek loi ho chun aloi nu kek a kona thu ima aza do talo phanon azing June 26 jingkalam nidan somlakhat le makhai la ho velin Pattaya police station in agachiun aloi nu chu amang a hi ti in missing report agabol tawen a hi chuti chun police on condominium complex a CCTV footage ho cha aban nei cha in a hin check pe na hi le aloi nu kek to kimu khom nu kha pen chu Simon Carmen chu a hin hedo tawen a hi nilha lam ni dan ni le minute som ni le gup la ho vel chon CCTV camera record a kimudo kit khat cha hi le Carmen chu omna condominium adal ha kit chu akimukin in a hi ama chu khopi sungdungin nom ta athale le na lain police hon kek man na to kisaya khona nei dinga a target no e tai ti chu ana hedo wa apon a hi ai le Carmen jongchon nilha alama chon Thailand dal ha ding ti in ana ki gel hatan chuti chon Pattaya akonin Bangkok lamin ana chi in Suvarna Bhumi airport lam ana zonin pat mun zon ding huikung ticket ana kila amanta na hi chichi zan jing ka lam nidan khat le minute som langa la hovel hi chi chu June som ni le sagi etan police ho chon Carmen chu a hin zui peon airport na ko na chon agaman do tawen hi chipia na chu Carmen chu departure ge na anau mai tain avon imazo si jong chu ki gung tup sela hui konga chu kal do le dinga kho ana mai tan hi airport na ko na agamat do zo wa kun minute som langa zo ho achun railway lampi langa agapai suitcase ho jong chu khulna nei mi ho chun a hin mudo pai tawen asunga chu ahon do wa avet chilwa ahile von pasit set neu khat le than chanok kek ta sa akeu changa anaki khum chu ahin mudo tawen hi chuti chun itia ipiji pena thi hamti he do na dingin postmortem bolding in apo pai ngal tawen hi officer ho chun Carmen chu airport a chu phata check a bolwa ahile enjoy sei bang wa chu ata sa chung ho ajong chu aki khut na khut nung ho jong chu apu na lai ahin mudo wa mi to akidel na khana hi akhut kha hi te ding hi atiu hi Pattaya City Police Station a chief pa Colonel Anak Sarathong Yuchun thlang phung te na sen Carmen ngong le akhuna ma ho chu mi amat got ham mi akitom na akhut na nung hi ati changmil jeng in hi ahin la Carmen chu ado wa itina kisu kha ham atiwa le mompi khanin ape hi tia anakilep ke hi khulna nei mi ho chun achi sa ni dan somli lege sung zen chu CCTV footage ho ahin bet to wa Carmen chan CCTV ke kap do ho zo se jong chu ahin bet chil so wa achi alam thla na zo se jong ahin khul to saw he tain hi chana anung ahin khul chin nung wa akhona min akhut na nung mompi in ape he ati chu thula lo hil khat se a hi chakuna amat do zo wachun Carmen chun than chanok in sung mi tia dinga video message khat athot diu chu ana record don hi chi video chu Thailand sung le international media changen ahung thang do ta na hi chi video achun Carmen chu ngan cha chain hamin pu na na ima lo ta khon hunama thu ki sei sa bang khon thu a sein hi chi video a thu sei chu hiti a hi na chanu chunga thil su hi ken jong no mo ka sain keima thanei na khellama su kha hi napu na diu nalung na diu jong ka he in nang ho gel banga chu ken jong ka gela hi hitia hi su loading dola hi in lungnom ta na diu ka kineme nalung nop lo a hi ti jong ka henan hi jong le lungno man thei diu ka kinemen chu jong le numei dang ho jong chu kiveng phading in ana sei pion ati na hi chi athu sei ho chu phatlam mano ta sangin ahung su sibe che tain keima thane na khellama thil su kha hi ati na ji ta chun mi ho cho alung hang di se kit tawen hi
aji chu hi chi thu cheng chu pu nat na le gel kho na niaw cha jong azaw pui tia he alawa athil bol khil chu nup hla na anei pui atiwa hi chuta le hi chi kum som le sagi bep nonga chapang nu chunga thil su chu karman thil bol hilawa ama chama thil su dana ho asei do hi atiwa chuta le numei dang ho anki veng phaun tia asei jong chu mabana abol ngai a hin bol kit ding ji a asei hi tia kho ala kino hi chutia chu social media ho a hi chi karman thua kinil ki bauna tam ta a hin su do kina abang loi chu numei nu langa pang abang loi pasal pa langa pang chutia chu kinil bau tam na in analu di ma hi than chanok pa le anu tha anu in jong achanu hon thi na chu apuna mama jeng honen anu in reporters ho ko ma asei na khana chun hitabang hi achanu hon chunga ahung hlun jing ding gel jong kana gel pha hon pun hi chithil su hin ain sungu jong I chan hama asu kha asu se pha de ham ti in jong asen hi chuta le thai justice system a kona thu adia atan pi te te diwin jong tim na anein mi that pa songkul tang ding mai mai hilawa thi na chan go na akipi dinga adei dan ho jong asen hi ahile than chanok thi na hi personal issue se se hetalawa pataya khopi sung din mon jong vetchil tha angai dan ahin he do sain aji chu hi chi khopi sung economy hi alang pia foreign tourism a kinga hin hi chi tourism ho adinga agam sung chu nom ta alen na theidiu night life le entertainment district khana asu do wa hi chi ji a hi agam mi nei lel ho adinga hitia tourist mi ho kona sumle pai bailam cha cha hol na theiding option ki koi ho hin mi lungthim ha ta ahin la kina chichun mi tham ho chunga awang se se chunga hi thi na chan ahin lut kha zia hi than chanok jong chu mundi lo le pha di lo ta khana hi ga kha hi chi ja chu wang se na to thi na chan anatu kha lo hi hichi hin Thailand gamsung tourist district sung ho a thai mi nunga chapang cha cha ho hitia phat khat le akitha jing na ho aboi naw hi Thai government in phate avet tup lo naw hi Thai government jong mo ichan ham achange ti in jong ase ne hi Simon Carmen hi Thai dan dung zuin Charles Lee Zen akipan khomen ama sapen chu premeditated murder chichun ahin khwa song kul atan ding ham ahilo le ai manga akap li diu ham ti chan ahop tha hi ani na chu ahile concealment of corpse akitin hi chi chu kum khat sung chan sung kul atan na thei ahop kinin athum na chu moving or destroying body akitin hi chi jong chu kum khat chan sung kul atan na thei ahop tha be kinin ali na chu ahile kumthling lo no mai su si na jia go na hin chi jong chu sangta go na api diu hi kina hi Thai police ho hin Carmen amat niwa konan ni som git le li sung hi phata khol na anei theina diu phat anei wa hin chu ting chale former court proceeding cho ki panding ai ta na hi hi cha hin Carmen chon chan arum songa thil su amitha ta sa nidan som legit sung akoya suitcase a khoma railway lampi lama agapai mangkina chuzawa agam lamwa azam do ki go na hi mihim khat ama self defense a thil bol ho chon dan a hi poi ti injong a se na hi ahile Australia government in 1985 a chu capital punishment ahilole death penalty kiti hi ichana thil sibol do mi hi jongle koima chunga death penalty thutan na loading tia hi anala do a hi tain hiji achu Australia a hi go na sangta ta akepi iwanga thina chan go na kipi kiti hi anachi pi lo ai ta na hi ahin la Carmen chung thu ahin Carmen chu Australia mi a hi wangin Thailand gamsunga thilsi abol do na kona kiman do a hi je in Thai government dan dung zuya achung thu kitan ding a hi chuta le a victims in sung mi ti hon jong thina chan go na akipi na dinga hi zapi anga anathu mo hi tai na hi hi je achu Thai gammi tamta in jong amaho thula ana chu ana support wa agam government in jong agam mi pi ho o chu angai pi te ding ta sano men hi toina ding hen chan chen tin video hoi saule like share and bulletin video kina kimukit ding na bonun stay safe and stay blessed